Twongeye kubaha ikaze hano kuri TVS kugira ngo twongere tuganire kuri bimwe bikomeje kunyuragira mu karere k'ibiyaga bigari, ariko uyu munsi cyane turaza kwibanda ku birimo bivugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nanone Ivan nkaba ndi kuri mikoro kugira ngo nkomeze mbaganirire ku byabaye aho turi muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yo kwakira amakuru y'uko ingabo za MONUSCO zimaze kurenza umwanya n'igihe zahawe, bivuga yuko mu byumweru bikeya n'izisigaye muri Mikenke na Minembwe zishobora guhambira zigaja iyo zigomba kujya zigataha iwabo. Rero hamwe n'ibyo tukambanze mbabwire yuko ibi biganiro ndashobora kubitambutsa gusa mbere yuko mbabwira irimo kunyuragira ku isi. Reka nsubire mbibutse yuko guverinoma ya Amerika iri mu mugambi wo kuzana abanyegaza muri Amerika mu buryo bw'ubuhunzi bwo kubashakira aho bagomba guhungira. Tubibutse kandi ko nanone le pro-palestinian nayo ikomeje gutera amahoro make mu gihugu. Imyigaragambyo y'abanyapalestine muri iki gihugu cya Amerika nayo ikomeje kuba myinshi ku mashuri menshi mu bihugu byinshi, mu buryo ki ubu abenshi bamaze guhagarikwa bari mu mazu y'amabohero, ndetse n'abakuru bamwe b'ibigo bamaze nko guhagarikwaho cyane. Nuvuga nk'umukuru w'ikigo cya Columbia New York City, uyu yarahagaritswe, ndetse hanatangazwa n'amagambo akomeye cyane. Tworeba nka gavana wo muri Utah bavuze yuko bagomba gutangira kwimana amaviza y'ubunyeshuri ku bantu bashobora gusaba ayo maviza y'ishuri. Ibyo rero hakaba hari ibyabaye nari ngeze ngo mbanze mbagezeho hano muri state za Amerika. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro tugiye kuganira kirebana cyane na Congo ndetse n'intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwayo. Turaza kandi kongera nanone kuvugana n'ibindi bikomeje kuba muri icyo gihugu, ariko nanone mbere y'ibyo byose reka tubanze tubabwire yuko mu minsi ishize twari ku cyumweru ndetse no ku wa mbere, bivuga yuko Colonel Vumbi uyu ni umunyatura ndetse na Majoro Kazungu nawe w'umunyatura, abo ni ba Mayimayi Nyatura, ngo bashobora kuba barahunze M23 bakabona ko intambara zakomeye bagahitamo kwitanga, uku bakaba ari ingwate muri M23. Intambara y'ababanye nyinshi bisaba ko biripotinga, ubu bakaba bari mu maboko ya M23, barafashwe kuva ejo bundi ku cyumweru. Nayo ibikomeje kuvugwa nanone mu ntambara yabaye hagati aho ku wa mbere no kuri uyu wa kabiri no wa gatatu, biravuga yuko nanone ingabo za leta zagabye ibitero muri Mushaki ndetse na Karuba, ndetse na muri utwo duce twombi biravuga yuko hakozwe ibitero n'ingabo za leta, hanyuma M23 na leta biyikozanyaho, bituma M23 iza kubirukankana ibajana kure cyane, ndetse igera naho itakagombye kugera, ariko nyine bisaba ko igomba kuhagera. Ibyo rero nibyo byatumye M23 ifata umujyi wa Rubaya. Ntabwo uyu mujyi M23 yari yarananiwe kuwufata, ariko nanone byabaye ngombwa ko iwufata kubera ko hari hagize igihe M23 ibona ko ako gace karimo gakorerwamo ibitakagombye gukorwa, nk'ibikorwa by'iyicarubozo byo mu bwoko bw'abatutsi barimo bicirwa nabi aho hantu, bituma rero M23 ibihitamo iranagafata. Ni inkuru turi buze gusoma hano hasi kugira ngo dukomeze kubaganirira. Gusa abo bakoroneri n'uwo mukoroneri Mvumbi ndetse n'ubundi Majoro Kazungu b'abanyatura, ubu bari mu maboko ya M23, bakaba barafashwe mpiri. Tubibutse yuko no mu minsi ishize ubundi yitwa ngo ni Soleil we yahise apfa arashwe aho hari mu minsi ishize.
Hamwe n'ivyo rero reka tubabwire yuko uyu mujyi waje gufatwa n'inyeshamba za M23 ubu ukaba uri full controlled n'ingabo za Colonel Nanga. Bikavuga yuko rero uyu mujyi wari umujyi ukomeye cyane ubitsemo kota hafi ibice 60 mu gihe Congo ifite ibice 70 bya kota. Urumva yuko wari umujyi ufite ibintu byinshi bikomeye cyane. Uyu mujyi ntabwo M23 yari yashatse kuwufata, ntabwo yari buze imbaraga zo kuwufata, ariko yari yarabyangiriye kugira ngo yirinde ko bavuga ko ishakisha uwo mabuye y'agaciro. Ariko nanone kubera ibikorwa bibi bya leta yakomeje kuhakorera ndetse akanatsinda ikabarasaho, byatumye M23 nayo irasa kuri leta ndetse inabambura uyu mujyi. Biravuga ari uko rero amakuru dufite hano kuri TVS ntabwo ari uyu mujyi gusa M23 yambuye leta, ahubwo kuri uyu wa gatatu biravuga yuko intambara zakomeje zigera ndetse no mu tundi turere. Bikavuga yuko rero mu tundi turere hashoboye gufatwamo naho utundi turere dutatu dufashwe na M23. Muri utwo duce rero tundi twaje gufatwa, biravuga yuko haje gufatwa agace ka Maruru, agace ka Onigi n'agace ka Nyenzuki ndetse n'agace ka Ngungu, nabyo byaje kugwa mu nyeshyamba za M23. Utwo duce rero akaba ari uduce twari dusanzwe turimo ingabo za leta n'abazarendo, ariko ubu tukaba turi mu maboko y'inyeshyamba za M23. Gusa reka tugaruke ku ifatwa rya Rubaya, aho abenshi bavuze amagambo ateye ubwoba bati ntabwo ari ingabo za M23 zafashe uyu mujyi, ahubwo ni ingabo z'u Rwanda. Ariko kandi ibi akaba ari amagambo y'imfabusa y'uko ingabo z'u Rwanda zitari mu gihugu cya Congo, ahubwo ingabo za M23 arizo zabashe kwirukana ingabo z'abarundi zari zarahawe uyu mujyi wa Rubaya kugira ngo zikomeze zimure amabuye y'agaciro ziyatwara i Bujumbura. Ibi rero bikaba ari ibintu byateye ubwoba cyane yuko uyu mujyi waje gufatwa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari kumwe na Macron Emmanuel mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi bikavuga yuko ngo mu gihe yakiriye amakuru yuko uyu mujyi wa Rubaya waguye mu basirikare ba Colonel Nanga ba AFC, ngo yahise avugana ishavu ryinshi rikomeye cyane, ngo abwira mugenzi we Macron ati ibi rwose ntabwo ari inyeshyamba zibikora, ahubwo ni leta y'u Rwanda irimo ishaka gucukura amabuye y'agaciro. Mwibuke yuko ejo bundi guverinoma ya Congo ihagarikiwe n'abacamanza bayo ndetse n'abaserukira mu bucamanza mu Bufaransa bareze Apple yuko ishobora kuba icukura amabuye y'agaciro ikuye muri Congo binyuze mu Rwanda. Ibyo ngibyo ni ibintu Congo isanzwe iregana cyane, ariko kandi bidafite ishingiro, kuko u Rwanda rutigera rujya muri Congo gukurayo amabuye y'agaciro. Ibyo rero nibyo Kisegeti yabwiye Macron, aramubwira nti ibi ntabwo ari ingabo za Colonel Nanga, ntabwo ari Sultan Makenga urimo kubikora, ahubwo ni ingabo z'u Rwanda ziri mu karere zirimo kubikora. Bityo anahita anasaba ko hoboneka ubufasha ku Bufaransa bwotuma ingabo z'u Rwanda zisubizwa mu gihugu, ariko kandi ibi bikaba ari ibintu bitarimo ukuri na gatoya. Ingabo za M23 nizo zirukanye FDLR, nizo zirukanye abazarendo, nizo zirukanye FARDC, nizo zirukanye izi ngabo z'amahanga n'amercenaires bose bakomeje gukorera muri turiya duce. Ntabwo ari ingabo z'u Rwanda, ahubwo iyo umuntu abuze icyo akora ntabura n'icyo yitwaza. Ubwo rero akaba ari cyo yitwaje ko atari ingabo za M23, ahubwo ari ingabo z'u Rwanda zirimo kubikora. Rero bikaba bivuga yuko uyu mujyi wafashwe kandi wari umujyi wari warahawe abarundi. Hagati aho bikaba bivuga yuko rero ibanga ryari hagati ya UPDS ndetse na CNDD-FDD rishobora gutosekazwa n'uko uyu mujyi waguye mu maboko ya M23. Mu ibanga ryari ryaratanzwe n'uko uyu mujyi wari warahawe ingabo z'abarundi kugira ngo ubwumvikane hagati ya Neva na Kisegeti bukomeze. Ibyo rero bikavuga yuko bari bongera kugira indi nama kugira ngo haboneke ikindi kiguzi
bashobora gutanga, ariko bitabaye gutyo ibintu bishobora kuzamba nabo bagasubira inyuma nk'abandi bose b'aba South Africa ndetse n'abatanzania bashoboye kwiruka cyane gusubira inyuma bahunga urugamba. N'ibyo rero uyu mujyi rero ukaba wafashwe nayo ibindi amasezerano akaba hazosubira gusubirwamo hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Ndayishimiye. Ndavuga yuko rero aho ariho hari hakubiye amasezerano yabo, rero hakaba hatosekaye. Rero uyu mujyi umaze gufatwa, reka tubabwire yuko bwana Majoro Wiringoma yahise ashikiriza ijambo avuga ati ni ukuri twebwe twatekereje yuko ari iby'agaciro gufata uyu mujyi kubera ko ibyawukorerwamo byari ibintu biteye ubwoba, nk'uko abantu bari bagize iminsi bishwa, bafatwa nabi, batotezwa, bakorerwa jenoside muri aka gace. Ibyo akaba yavuze yuko mu gufata uyu mujyi bitari impamvu yabo, ntahubwo byavuye ku gufatwa nabi kw'abantu n'iyicwa rubozo ry'ubwoko bw'abatutsi bwari muri iyi mijyi byatumye bahitamo kuyifata. Ibyo rero akaba ari byo umuvugizi w'igisirikare cya M23 Major Wiringoma yaje gushikiriza mu gihe bari bamaze kwigarurira umujyi wa Rubaya. Bati ntabwo hari ubukungu butuzanye, ntabwo ari minere za Kongo zituzanye, yego zirahari, ariko tuzanywe no gutabara ubwoko bwacu bugize iminsi burimo bukubitwa, bwicwa, bushinyagurirwa muri iyi mijyi ya Rubaya. Ibyo rero akaba ari byo Majoro Wiringoma yaje gushikiriza. Nayo ubundi reka tuze kubabwira nanone ku byo Lawrence Kanyuka nawe yaje kuvuga nyuma y'uko bigarurira uyu mujyi wa Rubaya. Yagize ati les combats qui ont eu lieu hier dans les alentours de localité de Rubaya n'avaient aucune relation avec la volonté de prendre possession de gisements miniers qui regorgent cette localité. Yagize ati ntabwo iby'intambara zabayeho ejo, ntabwo bwari ubushake bwacu bwo gufata uyu mujyi wa Rubaya kubera impamvu z'ubutare bwaba burimo, ahubwo ni ukubera yuko habayeho ibitakagombye kubaho. Twaratewe, duterwa n'ingabo za leta, FRDC, abazarendo, ingabo z'u Burundi, CNDD, FDD, abo bose batwitayeho baradutera, bityo natwe tuza kwidefandre kugira ngo turwanye umwanzi. Rero twirukanye umwanzi ndetse tunamukura no mu gace ka Rubaya, ubu bikaba Mushaki, Karuba, Kagundu ndetse n'ahandi hose ubu tuhakontorora. Ibyo rero ntabwo ari twebwe twazanye intambara, ahubwo intambara yazanye leta ya Kongo n'abo bose tuvuye kuvuga barimo FDLR na Mai Mai, Nyatura ndetse na CNDD FDD n'igisirikare cy'u Burundi. Abo rero baraduteye, natwe turabasubiza kandi tubarenza ibigo, twigarurira uyu mujyi wa Rubaya. Ntabwo ari ubukungu bwawutuzanyemo, ariko nuko twatewe natwe tukikoraho. Yagize ati il y a plus d'une semaine que nous dénoncions la présence dans ce secteur d'un centre d'apprentissage de groupes armés par les forces de défense nationale du Burundi, en sigle FDNBBI. Yagize ati hashize icyumweru tubwira abantu n'amahanga yuko hari ikigo cy'inyigisho z'igisirikare cy'abarundi na CNDD-FDD barimo kwigisha abakongomani gucanamo no gukoresha imipanga yaje izanywe n'icyo gisirikare cy'u Burundi na CNDD-FDD muri Kongo. Ibyo rero twabibwiye abantu ntibabyumva. Twababwiye yuko ibyo bintu byaje kugira ngo bikomeze byice abaturage b'abatutsi b'abakongomani, ariko nanone abantu ntibumva. Ibyo rero ntabwo twakareka ngo bikomeze bibe. Twahisemo natwe guhita tuavansa, turasa ku mujyi wa Rubaya ndetse twirukana umwanzi. Ibyo rero nibyo yaje gushikiriza, akavuga yuko ibyo babikoze atari ukubera ko bo bari bashatse gufata uwo mujyi, n'ahubwo
bari bakeneye kurengera abaturage b'abakongomani. Rero ayo niyo makuru ava kwa Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa AFC mu bya politike. Ibyo rero hakaba ari byo byiriwe biraba aho ngaho, bikavuga yuko rero hari ikibazo kigiye kuba hagati ya Neva na hagati ya Kisegeti, kubera yuko uyu mujyi wari wahawe abarundi ndetse bari banawufitemo ibintu byinshi, n'ikigo cy'inyigisho nacyo cyari kimaze kubamo. Ibyo bikaba byaravuzwe kuva kera, abantu ntibabyumva, ariko rero mwumve yuko M23 hari aho irimo gushaka kuganisha, irimo gushaka kugira ngo abantu bumve ukuri kw'ibyo irimo iraganira. Ibyo rero bimaze kuba kuri uyu mujyi wa Rubaya, Emmanuel Macron ndetse na Kisegeti babivuganaho, nyuma baza gutanga communiqué de presse igomba kugaragarira abantu bose. Bwana Macron yabwiye umugenzi we ati: "Ni ukuri si ubwa mbere njye nawe duhura, wanyakiriye Kinshasa mu mwaka ushize nk'inshuti." Iyo ni audio nabonye abantu benshi bakomeza kuyisharinga cyane, ariko ni ukuri mu mwaka ushize hari mu kwa gatatu nibwo Macron yageze i Kinshasa, Kisegeti amwakira nk'inshuti. Ako kantu kumve neza, ntabwo yamwakiriye nka perezida, yamwakiriye nk'inshuti. Ibyo rero nk'umuzungu w'ubwenge aza kubimusubiza, aramubwira nti rwose cya gihe wanyakiriye nk'inshuti, rero ni nanjye ndakwakiriye, ati nuko bimeze mu Bufaransa. nawe yamwakiriye nk'inshuti, nuko bimeze rero mu Bufaransa. Biravuga yuko rero Macron amaze kumwakira baraganiriye, ibyo baganiriye twari kuza kubivugana, ariko ndabona nzabibabwira ejo. Twavuga yuko nyuma yo kuganira bashize hanze le communiqué de presse bavuga yuko icya mbere bagomba kurwanya inyeshyamba ziri muri Congo zirimo na FDLR. Iyi communiqué gusa kandi uyu muvugizi wa mwana Christophe Rutundura yavuze yuko bidashoboka ko leta ya Congo ishobora kurwanya FDLR, yuko FDLR sont inclus dans le gouvernement zaïrois congolais. Ibyo ngibyo rero bikavuga yuko badashobora kuyirwanya, ariko kandi mu cyaje cya mbere Macron yavuze nuko bagomba kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ibyo ni nabyo yamusubiriyemo kera ubwo yari ari hariya, nubwo yamwakiriye nk'inshuti, aramubwira nti ugomba kugarura agaciro ka leta yawe, ndetse teritware zose zikumva ko ari teritware ziri ku butaka bufite sekirite. Ni ukuvuga ngo kwari kwambura imitwe yitwaje intwaro, kuyambura intwaro zayo. Ariko ibyo ni ibintu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo byananiye, bikavuga yuko rero iryo jambo ari ryo yatangiriyeho, akavuga nti nimba n'u Rwanda hari icyo rufasha nabyo rugomba kubihagarika, ariko kandi FDLR igomba kwakwa intwaro. Ibintu rero Christophe Rutundura uyu yavuze ko bishobora kuba bigoranye. Rero niko byagenze. Biravuga rero yuko nyuma y'ibyo Perezida Macron nk'umunyabwenge w'umuzungu akaba yasubije uwabo ibyo yamukoreye muri 2023, aho turi mu mwaka ushize. Rero niyo makuru ya Congo. Site ya Rubaya rero ikaba yafashwe, abundi abarundi nabo bakaba bagiye kuba nk'abandi bose, kandi tubibutse yuko muri izi ntambara zose harimo les détenus, harimo abasirikare b'abarundi bakomeje gufatwa n'inyeshyamba za 23, harimo aba FNL, harimo ingabo zose zikomeje gufatwa n'izi nyeshyamba. Bikavuga yuko rero ari ibintu bigoye cyane kandi bitazohava byorohera igisoda cy'u Burundi, yuko nabonye ejo bundi umukuru w'umugambwe CNDD FDD yavuze ati n'ibintu byose ngo ni uguca dukubita tukajaniranya n'indege ngo vu. Ni ukuvumvura nyine, bizoca bivumvura ngaho bikomeze kugorana. Rero hamwe n'ibyo rero umujyi wa Rubayo ukaba wafashwe, iyo vu bakazoca bayikubita mu gihe natwe tutazi, mugabo urabona yuko iriko irabagarukako. Rero murakoze cyane kudukurikira, ubwo naho ubutaha mukomeze gukurikira TVS, tubifuriza cyane kubana natwe kandi tunabasuhuzaho buri wese tumwakira. Mushaka kutuganiriza mwaduhamagara, mwatwakura mu Kirundi,
mwoduhamagara mu Kinyarwanda, mwoduhamagara mu Kinyamulenge nanone ndetse n'Igifaransa nabyo n'Icyongereza n'Igiswahili nabyo mwaduhamagara rwose tukavugana, kandi mukatwandikira, ubundi comment zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru. N'ibyo rero nibyo byabereye muri Congo, tukaba tubashimiye cyane gukomeza kubana natwe. Rero mugire umunsi mwiza.